الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. الحمد لله القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ɓawo yettude Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko ɓuri handude e ko yetta kon fof, o inni ka deftere makko wo haaju Allah ala Allah haajaka e lettugol ɗon. Si tawi on yettimo on gomɗini, si tawi en yettimo ma yafalu llahu bi azabikum, haaju Allah e lettugol jiyaɓe makko ɓen, in shakartum, sarti on so yettimo wa amantum on gomɗini. yo Allah waɗu en gomɗinay ɓe yettayɓe mo. ɓaawo ɗum ɗo hiɗen juula e nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam, oɗo tawata kanko ɓernde makko nde waalike wo yawmal qiyama, haa tawata hay gooto e mofte makko ɗen alaka nder yiite jahannama. annabaɓen fuu annabaɓen mo be Allah okkuno ɗum du'a, tawata so torike on ɗon Allah on ƴettanaymo, ɓe fuu ɓe torike nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, kamɓe ɓe mari du'a maɓɓe on ha yawmal qiyama shafa'atan li ummati, fi tefanoygol mofte maɓɓe ɗen. yawmal qiyamati kamɓe ko ɓe makoyta ko ummati ummati, mofte an ɗen mofte an ɗen. ko ɗum ɗo woni ko mapini ɓe. enen kadi yo Allah taw hara ko mapini en ko fi ɓeygureji meɗen ɗin, na fi no darniren cuuɗi, ma waɗi sodiren hectare ji, ma ɗum soden otoje, ma fiyen hebbin compte ji. hara ko ɓuri en mapinde ko ɓeygureji meɗen ɗin tawata pellet goto kala e meɗen landitoyte yawmal qiyamati fi ɓeygure makko nden. nelaɗo kamɓe sallallahu alayhi wa sallam hino mapini ɓe fi ɓeygure maɓɓe nden, na non sonna maɓɓe fayɓe maɓɓe ɓen ko ummati ummati, mofte an ɗen mofte an ɗen, ko ɗum ɗo ɓe wulloyta yawmal qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala o maki noon o dalani onno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam: sanurdika fi ummatika ya rasulallah, mi weltinoyte e mofte an ɗen e mofte maɗen inchallah, luttoytaka nder yiite jahannama kala tawayɗo ko fotata e gabbun zarra e imanu hara hino e ɓernde makko. yo Allah danne yiite jahannama. ɓawo ɗum ɗo hiɗen juula e kanko ɓurnaɗo tagge fo ngon sallallahu alayhi wa sallam, tawata sa juuli e makko nde wotere Allah juula e ma nde laaɓi 10, kanko e sahabaɓe makko ɓen fof e dendagal ɓeygure makko nden e wonɓe lawol ɓeɗo ila yawmil qiyama. sahabaɓe makko ɓen ɓe fof maɓɓe mofte muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. si annabajo ɗe mofte ɗo feƴƴi ɗum ko muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, ala ɓurɗo jogade imanu ɓuri aboubacre ni siddiq. so tawiɗa faala landade e jogiɓe imanu e mofte ɗen, si annabajo on feƴƴi ko aboubacre ni siddiq. ko ɗo woni adi lontade nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. siɗa faala landade ɓurɗo jogade nunɗal e mofte muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, si annabajo on feƴƴi aboubacre feƴƴi, wata lando fiɗiɗo ko umarul farouk. si tawi hiɗa faala landade humpito ko hombo ɓuri jogete ko wiyete kon hersa e kulol Allah, si ɓeɗo feƴƴi ko seydna ousmane zunnuray. ko oɗo heɓi e tagge fo ngon e mofte ɗen hara wona annabajo, tawata hay malaikaɓe ɓen hino hersa oɗo tun heɓi ko hay goto heɓayi e mofte ɗen fof e tagu mum foppo ila yawmil qiyama, heɓugol sans fi wawgol jombugol ɓiɓɓe ɗiɗo annabajo, tawata ɓen kadi ko ɓiɓɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. si ɗum ɗon feƴƴi ɗe watta ɗon sayyidina ali radiyallahu anhu. siɗa faala landade ɗe mofte ɗo ɓurɗo jogade gandal ɓawo feƴƴugol ɓeɗo wona ɗiɗo wona tato ko ali ibn abi talib. yo Allah moɓidiro en e ɓeɗo noon ko hombo woni karamo ko maɓɓe ka iman aboubacre, ko hombo woni karamo ko maɓɓe ka nunɗal seydina oumar, ko hombo woni karamo ko maɓɓe ka hersugol seydina ousmane, ko hombo woni karamo ko maɓɓe ka gandal ko wiyeteɗo muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. ɗen toro Allah yo Allah oɗo yo tefanoy e yawmal qiyama. ɓawo ɗum ɗo feƴƴi, se yetti Allah en duwani ken alaɗon e sahabaɓe makko ɓen, ko watteten ɗon ko mawɓe meɗen ɓen. yo toro Allah yo Allah yaafo fatiɓe ɓen,
yeru luttuɓe yalla ɓoynude en e maɓɓe. Sayyid Abdallah ibn Abbas ala hay e goto sahaba ɓen ɓurɗo andude firo alquran ɓuri mo kanko. O landano ko gollal hongal ɓurata naɓugol goɗɗo aljanna. O inni kanko yeru ko o ƴelliti kon, yeru ko o andi kon, gando fo gando si wolay ko non wolirta, yeru ko o humpiti kon, o anda gollal moƴƴal ngal goɗɗo gollata naɓaygol mo aljanna ɓuri ɗiggangol lele baba. Yo Allah arsiko en. Yeru wonɓe ƴaggande moɓɓe toriki Allah, yo Allah arsikoɓe ɓe rutto. Yeru ɗoftiɓe, yo Allah hon dumin ɓe muɗum, yo Allah hon arsiko heɓugol duwaji maɓɓe barkiji maɓɓe ko adi lawade. Ɓawo ɗum ɗo musidɓe julɓe tedduɓe, yewtere annen ko nde yiiloto suumaye feƴƴi, yo Allah taw hara en fof e rinɗinama e natugol yiite. Jon non ko honno goɗɗo wawata tabitirde ɓawo suumaye on wano o tabitirno e nder suumaye. Ko piiji ɗiɗi. Si a duumiki e ɗin ɗon, Allah subhanahu wa ta'ala waɗay ɗin ɗon sabu ko tabintimma wano wonirnoɗa non ka nder lewru suumaye. Kono ko adi ɗum ɗon haray no woodi musidɓe meɗen, moko baaɓe meɗen ɓe wonduɗe nga buy tori du'a, moko baaɓe meɗen immode jooɗode ka juulirde ɗo hino torani du'a sukaɓe julɓe ɓen fof ɓe wowluɗen inde muɗum en wolari inde muɗum. O tawa e maɓɓe suka men goto maketeɗo Muhammadul Amin, himo jogi sonja moƴƴa moƴƴa ka ɓandu e ka wonki. En tori Allah ko Allah woni itto won, yo Allah on ittanmo wondude e dendagal ɓiɓɓe julɓe ɓen fof. E ko ɓe holliti ɗo kon kadi o wiyeteɗo maadimo sen neddi e nga nafakkaji buy ɓe fokkiti organise gol piiji, yo Allah newnu laato hara ko Allah yiɗi yarli, waɗa barke muɗum, danda probléme e nder muɗum. Enen mo ko baɓe wo duhiɓe suddiɓe paykun e mawɗo, ko honɗum wonata sabu fiyo ɓernde ma nde wawu tabitude, ko honɗum wawata wonde sabu tabita wano tabitirnoɗa non e nder lewru suumaye. On andi lewru suumaye ndum si ndu hewti taw Allah subhanahu wa ta'ala o nanga sheytanuji ɗin fof o jolka ɗi o kolmbaɗi. Ko ɗum siyoto juulirde nden hino heewa. Jon non nde wakkiliɗa arɗa ka juulirde o haray ange sheytaneji ɗin on gerdu ha foluɗa ɗi si arɗa. Ñande ɗi foluma o arata bayana, arata juulugol julde jama, a yahata jangoygol nden ñande ɗi fooli. Ñande juuluɗa subaka e leer o andu nden ñande ko an fooli. Ñande tawata ko nange ngen findinirma ka finetere wosi juuluɗa andu ko kanji fooli. Ko subaka mo Allah subhanahu wa ta'ala faala on e subaka mo seytane on. Réveil on sona tun ena walto seeɗa 5 minutes, walto seeɗa ko noon ha yata ena joni ɓay mi leeti yom juuluga suuduga. Ñalla ngal fof mo yewtiri ɓawo ma hara himo jala, nden ñande kanko woni ko gañi. A perdi moƴƴere wotere kala juulɗo subaka julde jama ka jamiu himo mari baraji o nafuɗo jemma fof. Nden ñande o etiki ha ɗum ɗon on gaynima perde few. Si tawi ko telen kikiɗe fewno Champions League no woodi, fewno ka match ji ɗi fotuɗi ɗi woni ɗon, ko fewno ɗon kadi geeƴe ɗen kadi ɗi juulete. Si a yehi aray tawalanni, sa yahari hande kadi a perdi to kadi mo heɓi noon geeƴe julde jama ka jamiu kiɗe gandi baraji ɗi no fota wa nafuɗo feccere jemma. An e seytaneru nun noon gerdon ɗon ha wonde foola wonde ndu foola. Ka suumaye noon ko honɗum wone wallitade ko Allah wone nangude ɗi fof kolmba o jolka. Ñande julde pap o acciti fap hande kadi ko imanu ma on wonma gerdude fiya fuuluɗi ma waɗete ɗi foole. Mo be ko ɗon woni e mesirde ko balance wan ngal non. Bayana no woodi miɗo faala yoɗi no a yahuno ko feƴƴi yilto samediji ɗen fof bayanaji no woodi no hande mi ala yaade miɗo ronki seytane foolima. Son gerdi ha a hewti a yiyeki san nafoore nde, son gerdi ha a ronki yahugol a yiyeki san lorra kan a jototo ninsita ko regre ko ninse tun wonanayi ma hande kadi. Jon noon karama ko ɓen ɓe wi'i min akbari al asbabi li istiqamati l qalbi wa salamatihi kasratu qira'ati l qur'an wa zicru l maut. Piiji ɗiɗi pet ko ɓuri e mawnude, ko ɓuri e ɗuɗude, ko ɓurata wallude danda goɗɗo fiyo ɓernde makko nden tabitu e hoore diina Allah kan nde hisa kadi immorde e probléme ji ɗin fof ko hebbingol jangugol deftere Allah nde. Ɗum no woni aranun ko kasratu qira'ati l qur'an, hebbingol jangugol qur'an. Haraɗa waɗani hoore ma wird ñande be ñande mi jangay ɗum ɗo, imma ko bimbi ma ko ñalorma ma ko kikiɗe.
ɗuuɗi fanɗi kono wata manku tun ñande ɓe ɗum ɗon a waɗay ko ɗum wiyete wirde ko wiyete wirde ko tawata ɗum ɗon hiɗa duumi e muɗum a mankinta jon noon fiyo ɓernde ma nden hisu konnaagu e kori kori iwa ton paw ko hebbingol janngugol deftere Allah nde ko fi hon ɗum nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki hadisul qudusi mo Allah daali wo ahlul qur'ani hum ahli wa khassati wo yimɓe janngay ɓe alqur'ana ɓen ko ɓen woni yimɓe Allah ɓen ko ɓen woni fedde Allah nden ko ɓen woni parti Allah o jon noon sa wonari ka parti Allah ko honto wonta kaka parti cheytan fiino ya wonu ka parti Allah ko ya hebbi janngugol deftere makko nden fodde hiɗa janngude qur'an an e Allah hiɗo yewtude Allah no yewtude ko an woni ko jenti jon noon fodde hiɗa ɗum noon iblisa wawatama folude cheytane wawatama folude ɓernde ma nden tabitay e hoore iman on yiɗa kadi waɗugol gollal moƴƴal fi honno hara hiɗa anditude hiɗa yiwde qissaji feƴƴunoɓe halkanoɓe hiɗa yiide qissaji wannoɓe moƴƴereji tawata ko aljanna woni koɓe yoɓa hiɗa yiwde kambaji mo waɗi ko yiite yahata hiɗa wadde toon kadi hiɗa yiwde fotoje tawata mo waɗi ɗen no kadi ko aljanna yahata si ɗum ɗo hino filli naade e maɗa sono be sono sa'i be sa'i ɗum ɗo wallete fiya tabitu e hoore iman on wano wonirnoɗa noon ka lewru suuma e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ñande goo sahabaɓe goƴo ɓe yeggiti wiyeteɗo Hanzala o fottuno e sahabajo o yini wo o woni nafiqijo o yini gonɗum waɗi ɗum woosi miɗo jooɗi ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hino waajede qur'an no jangede wo haray imanu an on hino ƴewi wo kono simi yalti ɗon joni mi yehi mi fijidi e rewɓe mi fijidi e paykoy ka yaasi mi wowli piiji ɗin fof naati Facebook e siga ɗin piiji wo haray mi yeggiti fof no mi wonirno to ɓeyni maygi sallanno eɗe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe landi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki sa'atum fa sa'a woosi tawi hara hiɗo woni rayno ka yaasi ma ka cuuɗi ma kala ka yawno ɗon wano wonir toon noon so tawi hiɗon ka an ɗo la safahatukumul malaikatu ala turqat o malaikaɓen on salmodira eno e maɓɓe hara hiɗon seppude ka hoore laawi ɓeyni bal sa'atum fa sa'a wonde on tigi hino ya fowto seeɗa kono fiyonde tabitu tigi tigi on ko be duumoɗa e janngugol deftere Allah nden bimbi e kiikiiɗe jemma e ñalorma waɗana hoorema ko wiyete ko wirdu programme simi salmini subaka mi ɓannay deftere no mi heɓa sengo woto pet fanɗa page goto ƴettatama 3 minutes continua haysi tawi hara ko on ɗo heɓuɗa e nder ñallal ngal a wo paaringal wona noon fere sa salminoyi fana a heɓi page goto a salmini alansara a heɓi page goto futoro waka zalik geeƴe kadi waka zalik ñallal ngal a heɓi jusu goto timmuɗo e nder lewru ndo nga tippini qur'an o ɗum ɗo hay ɗuuɗa hay hunde sa yaltiɗo joni yewgol ƴettugol tram ma métro ma bis hewta tawa kum feƴƴi yaltin téléphone ma waɗa ɗo ni e nder 5 minutes tawi kum arta ma e nder 10 minutes hara e wawi heɓude page goto janggaɗo na innugol tun ko be wona ka nder suudu won noon foti hiɗa wondi ɗon e salligi ma wonda e salligi fewɗo o technologie ko avancé ko nafay en enen kadi moƴƴa noon nafay en enen kadi ɗon a wawi ƴedde ka téléphone ma ɗon jangga o liye natugol Facebook ɗon joni dara piiji ɗi Allah yiɗa yarlaki ma ko yimɓe woni wolde penale tawata ma anzalallahu biha min sultan a heɓay page goto janggaɗo ɗon ko ratuɗa bimbi kon a hettiti ɗon ko ratɗa ñalorma kon a hettiti ɗon ma ko ratnoɗa kikiɗo kon a hettiti ñalorma ko ɗum ɗo haray alwaqtu ka sayf in lam tatahu qata'ak wo haray sayi o himo waywa kaafa sa taƴari mo tun kanko o taƴete sayi on noon so yehi o yiltotako ila yawmil qiyama so daari hadis goto ɓurɗo e raɓɓiɗude mo fayɓe ɓen adete janginede on ɓe maaki khayrukum ko ɓuri moƴƴude e moɗon on fop moɗon so moɓidirama man ta'allama alqur'an kon etiɗo jangi alqur'an ha o faaminde wa allamahu o jannoyne kan kadi goɗɗo go wo ko ɗo ɓuri e moƴƴude joni noon an jangowo on hiɗa tawa e parti Allah on e feddi Allah nden ko an woni ko Allah mantoroyta yawmal qiyama ko eru embere no jangireyɗa qur'ana wo ko noon towiroyɗa kadi ka aljannaji kadi yo Allah waɗi e jangoɓe alqur'an so daari neɗɗo jannowo qur'an neɗɗo waajotoɗo neɗɗo andinayi ɓe yimɓe ɓe diina nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko honɗum e maaki wa innal alima no gando karamokojo jannayɗo la yastaghfiru lahu no toro Allah yo Allah o yaafomo man fi samawati dennagal ɓe wonɓe ka kammuli wa man fil ardi dennagal ɓe wonɓe ka leyɗele wo wa hatta al hitanu fil bahar hay liƴƴi ɗi wonɗi ɗin ka nder ndiyam ɗo torade Allah yo Allah yaafo oɗo neɗɗo fi hon koko o rondi kon koko o jogi kon sa yi sifa ɓe ko hanaɓe teddinede
neɗɗo fof no yiɗi heɓugo sifa ɓeeɗo yo Allah hokkore fayɓe hunjiɓe qur'ana e sunna. On ɗo wonno toɓɓere aranere nden. Toɓɓere ɗiɗaɓere nden ko waaway ma tabintinde ɓernde ma nden kadi wono woniroɗa non e nder lewru suumaye ko kasratu zikrul maut, ko hebbingol jantagol fi mayde. Wonde andita pellete amaye. Sen calcule enen ko woni ka juulirde ɗo kon fof ko hombo timmini nene e baba haray ko ɓen ɓuri e fandude. Andita pellet ko baba jibinilam me wondi ha tawi mi falaka yo men seedo. Yehi ha nyande go goɗɗum ari ɗeɗɗiɓe ɗeɗɗere nde wawari heƴude tawi ko beɓe yaha. Tawi mi mara feere hay e hunde sina yo mi yewmi jesa ngayka ha ka lugga mi ƴetta baba ma nena jibinɗo lan on mi watta mo nder ton mi ombita. Tawata ko be mi waɗa ɗum ɗo. Ene ko honɗum nabi o ko sabu bakkatu la ko ɓayimo moƴƴi la. Fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Si yehi ha timmi pellet ko be on tigi yaha. Andita ko Allah daali kon minha khalaqnakum. Ko e ndi leydi woni ko men tagi on. Wa fiha nu'idukum ko ton kadi woni ko men ruttata on. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra ko ton kadi men yaltintinoyta on. En fof kaka leydi iwɗen ko ton woni ko hooteten ko ton kadi woni ko yaltoyten. Andita ɗum ɗo pellet nyande go aray ko honde tuma non ko joni mi anda ko bimbi ko nyalorma mi anda ene yetotorande hino ara wallahi yetota ko la. Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mayde nden hiɗen doga tun si innama ɗum ɗo waray goto ɓe mbaɗota ko ton hiɗen doga tun hiɗen dogude hiɗe dogude ɗaɓɓita en koni ha nyande go fotten si fottama ɗon non haray lanni si a anditi ɗum ɗo kadi a ɗuytay fi aduna e ɓernde ma. Tawno so tawi ala anditude a maye ko ya moɓu tun jawdi si jawdi ni suti kama ndaari jawdi ni ko honno ndi ardi ndino dagi kandi dagaki. Andu pelleta a accayndi ko si ndi lanna e juuɗe ma hiɗa wuuri ma a lanna e accandi hindi lutti pankare mayri on kadi fof tawoyoma ka gabru ma wattan hakkil ko wonɗa moɓude kon ko ɗum woni wa tajma'una al mala hiɗo moɓa jawdi ko tawata on ñamata wasa tus'aluna anhu yawmal qiyama foppu kadi a landitoroyde fi muɗum yawmal qiyama. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki hadith lan tazula qadama abdin yawmal qiyama hatta yus'ala an arba. Hay goto e meɗen ndeya teppere tawoyta ndeya hatuma nde o landa fi piiji nayi no tawa e muɗum jawdi ma nin ko honto ndi heɓi ko honto kadi woni ko ndi dépensa. Si tawi goɗɗum fuɗɗike arde ka ɓernde ma konnago e haasidankako fi waɗugol goɗɗo andi to wellema pellet fasa tus'al a landitoyde yawmal qiyama. Allah dalika deftere makko ma yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Andu kala kongol ma kugal ko huuɗa a landitoyde fi muɗum yawmal qiyama. Buy e meɗen ɗo komo ɓurɗa añude on moɓoyta moƴƴi maɗin fof yawmal qiyama. Ko inde makko ñallirta ko ɗum hirirta ko ɗum weetirta sikka noon hiɗa añimo wallahi haray ko an ɓurimo yiɗugol ko juulata e ko horata e ko hajjuɗa e ko waɗɗa umra fof ko o sikkuɗa ko gaño ma ɗo hettoyta yawmal qiyama. Ɓay Allah dalika deftere makko wa ma rabbuka bi zallamin lil abid. Haqqullahi yufa wa haqqul ibadi la yufa. Ko waɗɗa Allah ko ngayni Allah accanan ko moƴƴo o accante. Amma ko waɗidirɗen kon hakkundeji meɗen sey yafondirari ga yawmal qiyamati yafodiral ngal ko hakkunde moƴƴi e bonti. Allah o ño'ilam o feni e hoore am o bonni inde am Allah miɗo landitima yo jonni tan haqqe an on ɗum ɗon ƴette e moƴƴi maɗin ko juuluɗa ma ko horɗa o ƴette e jonne. Ndaari non joni mo añunoɗa on hande kadi moƴƴi maɗin ko o yadata e muɗum. Ko ɗum si imamu Shafi'i rahimahullahu ɓe maaki wo kamɓe ɓe ño'ata hay e goto e tagefa ngo. Si tawi kadi la budda feere wo ala be ɓe ño'a goɗɗo ɓe ño'a yumma maɓɓe jibinɓe ɓe ɓen. Talibaɓe fof ngaldi onon ala mo ño'on sina yumma mon ɓe maaki hi hara si moƴƴi an ɗin ƴettoyde ɓayle pellet si mi ño'i goɗɗo mi wowli inde goɗɗo ko mettatamo e ɓaawo makko mi yoɓitoye yawmal qiyama miɗo yiɗi hara ko yumma an hendoyto ɗum ɗo wona goɗɗo go ɗulle hay yumma an mi ala e ño'ude. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tabinti en hoore diina makko kan mi toriki Allah yo Allah duumin en hoore deftere makko nden yo Allah waɗu en jangayɓe alqur'ana bimbi e kiikeɗe. Min toriki Allah ɓe sukaɓe meɗen tawata hiɓe jogii soñjaji fof toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hon ittaɓe. O Muhammadul Amin landiɗo en du'a ɗen fewtina e makko ha hewta sukaɓe luttuɓe fof
yo Allah okkorɓe peewal ka ɓernde yo Allah on tabintimɓe hoore ko Allah yiɗi yarli kala tawayɗo ɓiɗɗo julɗo hino ɓoyli ko wawi fewnude wo ko Allah fewnata yo Allah fewnange yo Allah fewnu ɓiɓɓe julɓe ɓe wona o fewnirno alhasan e alhusayn toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah okkoren ɓuttu ɓernde wona o okkoniro nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yo Allah wurno en ha ka gurdam moƴƴani en ɗon ñande tawata ko laakara yo Allah o ƴettitu e nden ñande aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما toriki Allah kala nawndo yo Allah on dikkimo kala nawniraado yo Allah on sellimo marbe be yo Allah on beydambe be jogaaki be yo Allah on okkorbe marbe kaydiji yo Allah waddi rewirdi Allah kala mo jogaaki kadi yo Allah okkorbe wondude nafa e barki sukaabe mede wombe hoore laabe yo Allah on lumbimbe yo Allah o reenube aynabe hiwabe dandabe ko be woni yeho dabbe yo Allah on okkorbe be sukaabe mede jogiibe sonja e sokolaaji fop yo Allah on ittambe mawbe men faatibe be fop yo Allah on yaafobe kala ko be hawrondirno e sawaba yo Allah yobirbe natal al janna kala ko be wopuno ko toriki Allah yaforɓe saabu yurmede yo Allah taw haraɓe fof hiɓe e newede kala wonɗo toon e sattede yo Allah ittimono naɓam ko aljannatul firdawsi ala enen kadi yaawi neeɓi yo Allah okku en battane moƴƴo yo Allah wurno en fodde gurdam no moƴƴani en ñande tawata ko laakara yo Allah ƴettutu e nden ñande rawallahu majji allana min kulli hammin faraja wa min kulli diqin makhraja wa min kulli bala'in afiya bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.